نویسکار و لیکولرین باکوری کردستان ناراضی بونا خو همبری ارشن پکک یین سر هرما کردستان نشان دادن. نویسکار و لیکولرین باکور دبیجن. سروکی هلبجارتی امریکا جو بایدن دلزه بکاد پیواجو راگهاندنا دولت کردستان. جبروی که جی اف ارشه تنکره. ارشن پکک یین لهمبری هرما کردستان لباکور جی راستی برتکانته. نویسکار و لیکولینرین کرد ام باکور دبیجن هرما کردستان خوابستان سیاک روایه لبله پکک بوان ایرشان دخوازه و ستاتوی تک ببه لیکولینر عمر روزمن دست نشان دکه کو پکک لدجی دامزراندنا دولت کردستانیه و ها دبیجه پکک از باشور کردستان چه دخوازه چه کارا ویلویه یک تشتاکی دین هیا دما ایروین دا دما تکنولوژی دا دما devlete ki pişkiriya rexisine ki ne ki rexisini çekter likarın serlinga budumun. Gelo ab kijan devlete lojistik ikmal yaşa cephane dede PKK ku PKK başırı Kürdistan'ı şerbike. Devlete dağıtket bu kadar nikarın müdahale bikin. Jibo vid haram eda aramiye jole radikin şerudiye saz dikin gengeşyan çe dikin ku devlete ki dağıtket başırı Kürdistan'ı tek bebe. شیروبکارن سیاسی ایرشان به پلان دولت نوک ایران، عراق، ترکیه و روسیه و گره دادن و دبیجن اف دولت لدیجی پلان امریکا ین لحرمینه و دخوازن پیشار آگاهاندنا کردستان بگرن. لیکولینر نوزاد بینگل گوت جالیه که و بغدا bütçe هرما کردستان ناشینه و جالیه دن و ایران دخوازه استراتژی خواه نافچه ببسری جبرویه که دخوازن bertekin muhalefeti gurbikin. İran'ın yönlendirmesiyle bir takım silahlı ki Kürt güçlerinin bi beralîkirina Îranê hin hêzên çekdarên Kurd dixwazin ji qeyranê Sûdê werbigirin û li Kurdistanê tevlîheviyê derxînin. Bi vê yekê dixwazin pêşiya plana Joe Biden bigirin. Biden dixwaze lezê bide pêvajoya ragihandina Kurdistanê. Ji bilî Kurdan herkes dêjvan êrîşan Sûdê werbigirin. لگوری نرخاندنا شیروبکارن سیاسی و لیکولینران پشتی کشتنا فرماندار ایرانی قاسم سلیمانی ایران پشتگیری هنهزین چکدار دکه و دخوازه و والهیا پشتی سلیمانی داگره. لهمبری وان حولان شیروبکارن سیاسی ین کرد دبیجن دوی کردستانیین هر چالالین کردستان و جیهانی لهمبری ایرشان دنگ خواه بلند بکن. حسن kösen کردستان 24 دیاربکر مجارة هالبجارتنين پیش وقت روش عراقي آلوز كيريا في روش آلوز باندور كيريا ساري كفتن